Yes, nk'ibisanzwe ni umujyi w'abanyarwanda. Nitwa Jace, nitwa Mr Mike, nitwa Next Dream, ni boy still ni Mr Humble. Sasa rero nk'ibisanzwe turi gutungurana, ariko byongeyeho wamuvuzi gakondo tugiye kumutungura. Nimenye amakuru neza yuko none hari abantu ugeze ku rugi, ariko ndimo ndakoresha uburyo ki ku buryo nta muntu uri bumbone, ku buryo nawe ndi bumutungura atambuye. Urero cameraman tugiye kwinjira, sibyo? Wowe nibankubita ariko nabari mu bintu ndamenye nuko harimo abantu ari kuvura. Abanyarwandakazi rero reka ntungure umuntu ndebe uko ibintu bimeze. Cameraman twinjire turebe umusaza. Abantu bazi n'iki simbizi, sinzi ibyo ari byo, urumva? Ni hano se muganga we? Ni hano muganga we? Ana romuna. Turamutumbuye nyine ariko nyine twihanganira nubwo tugize mari nijoro cyangwa mukomangara bakingurira. Muvuga mutura abarwayi. Ni mukomangara. Nawe utaka. Twabashakaga ari byo twajya batuganira. Waduha karibu se tukibwirana tureba nawe. Cameraman. Cameraman yebigize. Aha, reka turekore tugende turebe niba byari possible. Tumva rero mu kazi. Rimwe rwifasha amahanga. Chiranga. Nta kibazo, chiranga. Aha. Kujyana n'icyo baramufite. Ni ibikoresho nuko biri kimwe. Okay, musanzwe ari itangazamakuru dukorera. Twifuje yuko rero twaganira. Tugize amahirwe wari uri no mu kazi. Ine warangiye hano. Mu busanzwe tuje tuyoboza, ariko kubw'amahirwe turavugana byinshi, wenda n'ukwemerera ko twavugana. Baze mbwira inzoka nyizi basuhuze. Cameraman. Gusa nagiturya. Inzoka yangize basuhuze. Ko barambwira ngo mukore iki? Yombo, yitwa JC. Itangazamakuru. Sheni ya televiziyo yitwa UMUTAKA-TV. Byabaye ngombwa yuko tungura kugira ngo ngire ibyo nkubaza. Wenda abanyarwanda bashobora no kubanza baze abavyeyi. Gareje sano. Madame Samad. Kana bajyango. Ara ni ngombwa gutoya tuje kumusuhuza. Turashaka iki? Tuturutse imihanda yose. Tuwe karibu.
iminota mikeya. Zana ibiganza byawe. Ibiganza. Zana ibiganza. Byombi se. Oya nta kibazo. Zana ikiganza kimwe. Kimwe? Nawe sha, zana hano sha. Nako kantu nikaza. Mukobwa wagira hano. Tugira hano nta kibazo. Musa mwadutunguye, musa turi mu kintu niho ndafasha abana ababyeyi. Ntabwo tuzibagenza. Bamuturindire mu banze mwicara ngaho. Murakoze cyane. Mwe mwicara ngaho. Mwatubwira umukuru itangazamakuru rya he? Ngewe nkorera ikinyamakuru cyitwa UMUTAKA-TV. Kuki akenshi mukunda kudutungura no kubera iki? Kenshi tuba tugira ngo twereke abanyarwanda. Nakubera iki hari ukuntu umuntu aba afite ibintu akora ariko nyine bashaka kumenya cyangwa se hari bashaka bifuza kuba bazi. Mose muzaza bakubitisha umwa cyangwa abanyamakuru mwese mukunda kunungura. Mukunda kunungura. Kandi bafite abashitsi baje bumwihariko. Nko bibaye byiza. Oya nasubye mfoto. Kandi bafite abashitsi baje bumwihariko. Urumva neza? Mushobora kuba mugiye hanze bagafasha abantu. Urumva neza? Mwe mugiye hanze bagafasha abantu. Nimara kubafasha abantu. Tusibye mwamugiye hanze bagafasha abantu. Nico bisho natumye ndabita mikwa. Mushobora kuba mugiye hanze bagafasha abantu. Mwe mugiye hanze nifasha. Ntabwo mbashaka. Mugende hanze gufasha abantu. Mugende. Tugomba kubikora nyine nta kundi cyane ko bari banadukora cyagize ubwoba ariko nta kundi buriya naso ari buhugukire cyangwa se nasoza ndagukurikira mubaze cyangwa se ndebe bimwe. Ugaragara ko umugabo amake. Uyu ngo w'inzobe. Sinambiwe. Ukanyiriza abantu bari muri abantu. Mubaze. No wandi mubwire. Cagiye. Ufashe ndambiwe ninde? Umugabo w'umugore. Ari he? nta kundi twihangana ariko nyine turaba. Abonye makuru n'ababwi bagiye baza mu bintu. Ntabwo nshaka kumujya kuza hano. Ngende gufasha